Imujimba wejuma wenzela nanka iranga yena walonga washinshika itu nateri kumumonako dichinzambi udinokenga nindi fuku dimuto katweshi kumumo tinateka numani izambu dinokenga nindi fuku dimu ni nami tokatweshi kumumona yena dichidiana kufuma mwanindi Yesu Kristu na mtemeshi hano amaseki hakushimuna nindi ingiri yanu kuchisu chanka fumenu muniru ujira neni nini irugeti rwasweja kutoharuna kuchwala anti kuijadake fumenu ku ingiri yanu muchisu chanyanya bichi muntu weji madina kumutambika tituna kuanda inu mpinchi kudama kwa afuma demu niru ujira ingira demu ujira yanya bichi dina kwenda dina kuyakudihe kuyuru kudinye kudenzambi bichi kosi muntu ni mwana wa maseki udina ngovya kufumisha muntu munjira ya ineni ronda mtwari munjira ya nyanyako tinateka numwani ilanga nzambi kuti chuma chaneriya mweni indi china atweshi kutufumisha etu china ateri kukufumisha eyi euna kudisa mane injira yeyi mwante injira yeyi netu dichinza ambu dina kuleja nindi yeni injira yeyi atama dina kutwala kudihi nindu dina kutwala kuijia kesi kukala kosti yenu dunu mutiishi dichi hiu dina ngovya kufuma munu kulonda winzimu chinategani dichi talenu chuma chaneri inzambi chukuletesha eyi lelu ufumi muni injira ya ineni kulonda winzimu injira ya nyanya mukanda wa Yohana chapter 3:16 out chaso ejeri inzambi kena mpata ya munu mwishina wahene ni mwanindu umuwo kulonda muntu kumukuwerera ahetu mwanyaka kaburi kwirangahi mwaninda ahene niti yinyu mulonga lichenjiri hano amaseki wenjiri mulonga tufiri hanshidi chetu ejima wetu hano amaseki chukweti chikatu chanshidi dichi chikatu chanshidi kosi muntu ni mwana wa maseki udina ngovya kutwesha kuifumishako ero kufueta mali kudi muntu nekulonde na kulombereri konda kufinisha yaka mwina nzambo na titi ero kuhana mpembi ye era imukoko era ingombe nakulonda ni mfueti era ka priest era ika prophet era ya mnidi kumbidi yenu ini dinangovu ya kufumisha nshidi je yuku dichidi kushimuna ero kumfueta mali ero kufueta ka priest mali ero kufueta ka prophet omarena kudiri cha mkunkulu mulonga ami ejuma chuda kwanshi eri matongo jokineri muntu udina nshidi udina ngovya kushisha mkwaka mwina nzambu washira chinjira iranga lero antu anakufueta netu anakufueta kwa amuru akubura kwiru unsaya acho anakuitwa anakudihi iranga nzambu wa ikenga nzambu asosha kutukenga lelu yana afumina tuleteri yinsangu dichuti na kushimuna nindi nei lelu ukukuwerera mwanindi Yesu Kristu ona apo periha kurusu mulonga wanshidi jami yuko amwineo charaloga twesha kushika kudinyi dien dichi yeni injira ya nyanya yindi na kutwala antu kumwa hayanyaka anaitokeshi na mashi anyi na Yesu Kristu umukanda wa Yohana chapter 19 nao cheri mwanteso na mpopi deha kulusu ikumi nako amashidika ya kuinza nao akotori nyendu yindi cheri yana mwande na afude nao shidika umwa katika au wanoneri chuma anyi iyonga mweruki iyonga wanoneri iyonga kumuchonga kunka kwedikiri yumanyi mashini chuma anyi ni menji kurumbura yumanyi nao nshidishe na ateri kushikosa baina kufueta maluku baina kuya kuchechiku baina kulombaku baina amulonga tate ya mwa ya kuchechi na mnaka ya mwihuru kosi kudwa njira yimu ya kuira munka mwihuru ichieni injila ninamweka nikudetu uitira mudi mwana kanzambi unga ichina dindi hinyi Yesu Kristu dichinei lero ukuhela Yesu ukushia njira ya Yesu uku yakuti kweni muntu ne yakulomberera umfweti mali wakashika kudi nzambi neo nayi mukesu na kutarumu yinyi awen kulonga kubura kuti
tia urakubura kutanga mkanda wanye etweje metuda kwanshi diana kufuma wana kudisama ndisama nacho ingi mari tuni makanya mulonga wanshididi mudu wena diche inshididi mudu wena Kristo Yesu nzira kwipopera hanka akurusu kuronde ne wena kubarumukana kumukwera yeni Yesu Kristo ukuyinka ubumi wa wiha hiya kutwesha cheko handira satanaku hiya kutwesha cheko kana chipepa chakupepa makanyako tinoteka na mwana hela muntu akwatska munsango ya uvumbi neya kumkwera Kristo Yesu muwala na kumwitesha kwikara cha mwinu chei na no chafwiri hakurusu kola nshidije yena ukwinga ubumi wa wiha tinateka na mwana dichi insango inashiki detu lelo idi uri mu mutima weyi udi munjira imwide udi munjira imwide udi munjira ine ntahinde udi munjira ya nyanya dichi munjira nya kufuma munjira ine no kufuma mungai kufuma muchinga unezi kuti Kristo Yesu dichi Yesu Kristo diune kali cha mwinu cha wantu ejima udina kwa mwina antu ejima chakubula kumufweta uhela isiliva ingwiza yeye yana ikenguko kuya kuchecha ana chikenguko kuchecha kukutwara kuyuru wanye amakwana kupapalisha nyana ya nyanya natu ifumishi nshidi ya Adamu irima tongo jokine mwana wa nyanya nshidi kufumana menji nshidi nyi kufumana menji ilanga nyana muna kuitwara netu muna kuitwara kubula kuiranga hii kubula kutanga mkanda wa nzambi kosi mwana wanya kupapatisha kulonda kai muyuru chipapatisho chako sanga nshidi wanyi chako sanga nshidi chumanyi mashi a Yesu Kristo dichinei eilelo ukumkwela yani Yesu Kristo ukitashine udi mkwanshidi ukwiza na ukwela Yesu Kristo chuma chikumweka na ichi inshidi jeya kushira ngai akujana kena inzambi ndiye na kujimangesha nshidi jeya chuma chikujimangesha inachi yo umasha mwani ndiye Yesu Kristo.